Mula tema di Tuhata, tadado nam di lalamu patungan yang di bata kamalina. Mula tema las rohanami di haradio muna baca ulos. Molo kami orang namang ulos waktu di bata do namang ulos itu di muna. Nama lupa hidup mamasu-masu ulo muna tujuan dari. Mula tema dia mang situ siregar inang boru di rumah. Mula dia mang gulto inang boru sinaga. Mula dia mang simajuta inang boru purba. Melatih di amang kurning inang situ bersinaga, melatih di amang dokter sidang putar inang boru simamora, melatih di amang munte inang boru tidau, melatih di amang papa inang boru banggaria, melatih di bapak Muhammad Jacob Saubelan inang boru aritona, melatih di amang Filmon Lawebang dan inang boru simanuk kalit, melatih di amang dokter sinaga inang boru silalahi. Ada rakso uloso kami uloso tangyak konon nami maham matiak kamana martangyan baik. Hodo Tuhan Jahuba parmahan nadinggan parmahan naburju namar mudu-mudu nasumarihon ngulu nami nungatakas ali Tuhan tidai akar ruasmon ruas lingkungan dua papahenammu halongangammu panarihonommu di ngulu nasida alanido niojar ni roha mauleate roh akar wasmona di Tuhan manopot bagas jorong tukap roha nasida naik ulosan nami ma daging nasida alayang kotor dina kasih sikok ni ulos sian adu pamudo ali Tuhan Jehovah alani manupak mahosian banu agija herbang kotangam menalabok nagok asini rohai mamasuk akar ruas ni huriamo keluarga amang siregar amang situ siregar inang boru jurumana amang gultong boru sinaga amang simajuta inang boru purba amang gurning inang situ boru sinaga amang sidabutar do inang boru simamora amang munte inang boru tidau amang papahan inang boru panggabean amang Jacob Saubelan inang boru aritona amang Filmon Lawebang inang boru kalit amang dokter sinaga dan inang boru silalahi anani manumpak mahwali Tuhan mamasuk-masuk asa gajang umur niya kamanami do inanamion terpasu-pasu akapuparanna martaba-taba akapasarian ningolo jalan leonomo kahahipasu mani Tuhan asima roham mauliate madihori bagasan Yesus Kristus Tuhan kami asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus do tolong nasian di bata mata do pasaran itu di perbadia madongani hamu saluhur nasi amin. Ada ini dia mamang pargol pargusi urusan nami ma akar ruas nama holong ni rohani itu huriata baik kamu ma eden ahon barkusi.
Jalate marituata las marohamuna kamanginang jala tagamumuna maka pasu-pasu marlopit-lopit sa debata tujulan niaryo. Oras madita salut. Melati